Još uvijek je opasno, tu je došao i Safet Nadarević i on je odličan skakač, kao i Rahimić, opet dobar centar, evo prilike, ništa. Prilika za novi centaršut, Misimović, traži prostor, lijevom nogom, dobra lopta, gol! Edin Džeko! 1:0, vodi Bosna i Hercegovina. Gol u pravom trenutku, Kenane. Pa to je ono što smo mi čekali, što smo ispitivali. Evo prva dva kornera su, hvala Bogu, bila dobra i ovo je vrlo važno da smo postigli pogodak u prvih 15 minuta. To je ono što je najavljivao Miroslav Blažević. Napasti prvih 15 minuta, zbuniti Belgijance i onda igrati polako. Baš kao i u Genku. Utakmicu pogodkom otvara Džeko, tamo je bio 7. minut ovdje 11, ali još jedna fantastična asistencija Zvezdana Misimovića. Jednostavno tu golman Stinjan ništa nije mogao. Evo i treći put. Da, odličan centar šut i Džeko samo posprema loptu u mrežu. Kako je samo našao prostor tamo Džeko pored Kompanija. Evo još jednom. Izvar, 6. gol Edina Džeke. Krenuo je Jahić naprijed. U sredini je Ibričić, sam je Džeko na desnoj strani, Ibričić kreće naprijed, traži Misimović, Ibričić, evo prilike, Džeko, šansa, 2:0! Edin Džeko, 2:0! 15. minut, za 3 minute, nepune 3 minute je 2 gola. Tačno se ostvaruje ono što smo priželjkivali. Dobro otvaranje, rani pogodak. Odmah su krenuli naprijed Belgijanci i ostavili prostora na ovoj čudnoj pomalo formaciji Miroslava Blaževića, ali vidjeli smo kako je kad krene Jahić po lijevoj strani, ponovo je uradio pravu stvar. Sve to dobro prati obično i Berberović po desnoj, dakle napadamo sa velikim brojem fudbalera i to je upravo donijelo rezultat. Da, to je šansa jer su Belgijanci prinuđeni da se otvore i da krenu naprijed i tu smo mi iskoristili prvu kontru i mislim da ćemo, ako ovako nastavimo igrati, da ćemo im dati 5 komada. Nadam se da ćemo sada biti dobro staloženi i da ćemo nastaviti ozbiljno, da ne primimo gol, da ne bi bilo neki... To je najvažnije, da ne pretjerujemo, da i nas ne ponese euforija koja je, evo posudeći po početku utakmice, opravdano vladala u cijeloj Bosni i Hercegovini, naročito u Zevici. De Suter, on je najistureniji u ovim trenucima. Sonke na lijevoj strani. Upravo Song za De Sutera, ovo je bilo opasno i dalje Sverc 2:1. Sverc 2:1.